Omu district ya Hoima akaruru katerwa je kandi uturu kugambira ebi okubara akaruru kuri muno kugenda mu misho abantu batari bamwe na bamwe nibo bacero mu futera akaruru ko kutorana ba meya baza divisions omurembo rwa Hoima ezirimo Hoima East hamwe na Hoima West emwe myanya ro kuterwa makaruru nkacesiga Catholic Church hamwe na Bujura embera yabe yo bucurera kandi abantu barebwa bari kutebinkumu omugoma bwa BVVK. Fred Musinguzo mwabatezi bakaruru yagamba ngo abantu tubije mu bwinji bitwa karuru katambura mu businje bungu banindengesanyisa n'ubururwe inyuma abantu tibajumbire muno abantu bali mu byaro abandi balinzire kwijyo bwiro bweyongeyireyo batinurati tibafiriye muno obwabandizi sigikira akarukara kaho ireta na peka abantu bajago mu mbeta kayire kano abantu bayiziro mu bwingi kandi tabere mu kabuyo kona kaba MP akarukaba MP kakabamu akabuyo kamani Ed Kajura omumu batezi bakaruro mu Rubujura omuro Hoima West Division yatangara munonga ahabwencho bwoma bwa BVVK bwakora mu karuru ka divisions kandi bwayanjiro mu karuru ka president kandi kweka guzati control byo mabikore jibira kwa kibyanyangi ayiguro ko no twa kubantu gamane ho bikolera hansi kono kiki taksima ruhanga mbokoma kwa cyokino ikarikwira ikirize muno mfitekereza inamba tekujya kuba nongi beje ngenda kusima ruhanga babataka betegereze mbo abantu batukoma cyokino nyabagenda kubani batukore mirimo ne twika obuhereze bukwika akiyabo gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.